Kanti yini lena usuyakha lapha emfako wendlu futhi? Yini futhi lena usuyakha lana? Ngoba ngisho uThibula sewazakhela umusi wakhe. Yini bantu? Kuyini lokhu? Wakhani lapha indlu lamthuthu udayisa inkukhu yini? Suwakha double story kwenze njani wakha istairs? Yini lena istudio usoqophola lapha? Uyathini lena wakha lapha? Awuchaza uphuthume. Suzoqakha istudio lapha. Susogida lapha ke manje. Awuthi ke ngikutshele ngesiNgisi ngizwe ukuthi uzokwenza njani. Ngakha i-entertainment area. Ufuna ukubona uzothini. Yini ngathi ngibuya kuzwe ngaze umuntu esitutha. Uzongenza nje umuntu othi umuntu ongafundanga nje isitutha nje isepara. Hawu, kanti ngibuya kuwe na uzongenza nje into engafundanga isihlami. Ngiyangiphala phela lapha ku Facebook. Wathwele yena uwelile akakwasi ukubhala, uwelile lapho uthi akusile lakhe. Hayi wena mani, usungenza isitutha kangaka. Oh, wakhe indawo umnandi nje uthi indawo lozo. Yey, wena wawungidala lapha ekhuzani uthi mina ngifundile. Uthi iproject kaMapheyo ba mina ngwasu umeme mhla usuyivula. Hayi una imali bo. Hayi abakuyeke. Awu ngqondo. Hawu ngqondo. Fish. Maqhinga. Athi bambaba ngapha phutshuke ngapha, athi bambaba ngapha phutshuke ngapha. Abakuyeke. Uyofunjwa ulwandle.